ngopi nih di saung pakai keripik nih. Tengah hari begini udah kagak ada salah dah. Kita mudah-mudahan aja di bawahnya di saung ini ya. Elah adem banget ya ini. Aduh, ada keripik doang emang. Kopinya kagak, banyak kagak. Masa ada pakai tudung cetok kono ya. Terus makan keripik yang ngelayap-ngelayap dulu jadi jangan kerjaan si Bad itu mesti ondel-ondel aja kemana nih bocah berdua ya. Waduh, gue lagi enak-enak ngelayap malah wig gue ambil. Wah kemana nih orang ini? Wah no aja no. Awas aja lu gue paranin lu. Dia lagi apain lu wig gue dia mau sangkutin di atas janur ondel-ondel. Wah, tuh, Badut, itu wig gue tuh. Waduh, gue beli mahal itu mahal. Waduh, papain. Waduh, wig gue disangkutin begitu tuh bagaimana sih urusan ini? Aduh, wah berabe urusannya dah ya elah. Aduh, tunggu, nih lu ambil. Itu gue beli mahal, enggak sih ondel-ondel. Udah gede tinggi susah banget gue kalian. Kemana ya? Mau lu angkat ya? Aduh, ya elah. Wig gue atu-atu jangan itu tuh kan. Gue bilang juga apa tuh? Lah. Emang enak lo tuh, kualat dah lo tuh. Ya lo. Emang enak wig gue lo bawa tuh, jatuh dah tuh. Bener-bener kalau dibilangin sama orang tua jangan gitu tuh. Tuh, nih wig gue tuh mana nih, wig gue nih gue akalin. Wah, wadah. Tuh kan, ya ampun. Wig gue ngapa jadi acak-acakan begini sih? Wah, Badut, lu mana? Nih, lu tanggung jawab nih. Waduh, lu berdua lu udah ngerjain gue nih. Wig gue nih, aduh, Badut, sini nih. Waduh, wig gue nih, hancur nih, tuh lah tuh. Aduh, udah kagak ada gantinya kalau gitu mah. Aduh,